Hak karakterik umnai arjar pulai Environmental Protection and Social Welfare Association liting nabri klayo ban lejurip syakawa umsom. Ban akan ni gasngi kila syam ye jingle persya jong katuk ni kino shisnong nakatang liting nabri. Walada ka district magistrate ka penjeri da ka hukum katkum ka kendon ain 144 CRPC ban kang persya ya ka jipenya pathar ya ki dawa hapo kawa muat Henry ki reushim kabu kim salia bat burom ya ka ka ai bat kidang ye beteng bat penken ya ki jimana bala penmi na ka office rekam jong ka subdivisional magistrate penusla civil subdivision kumban sepentip syapi barok ba kala denru kajing ya keduk lang jong ki rambak senang lani no sensyar senang haka shitarik unok pra arjar arpulai office rekam jong ka penusla civil subdivision bat kila menjur lang bat petrekam ya kejing mana nadu ka sautari unok pra arjar pulai haboro ka penusla civil subdivision Henry ai ka bangi saki pat kalong baki reushim kabu himteng bat burong ya jing mana bala penmi nakani ka office rekam Kerteng jong ada ba Union of Song Pedai, ada sekretari jong ka Environmental Protection and Social Welfare Association. Dengan lang ni rengkat badi presiden jongi, ba di kampung ci, babat kum presiden. Te haka cing lang ka ba iladep ban penlong haka nai tarik jong benai ba khatar acara pulai. Nak leng cing la sibe karai ba ban lej ban baik siate sewa omsong. Adin jong kecing penceri, kecing mana ya ka kecing penyapat hari ya kita dawa te. Te kumbai larai hak ar tarik benai bakat ar pulai mengi kat kenhon cengi jong ka Environmental Protection and Social Welfare Association ila lek siwamsong ban page dalam jong hikmat ban survey ban inquiry bat adin kecing lek cengi lek curip tekila syem ya sibun ba kicing lek persya habide be kete kicing mana hadin kicing lek curip cungi isyam lai teli ki cacing riam kiba kibre klariam hati omsong keblengkong kedai ka waker kabar kedai ka kro bat ka balai kedai ka cingriam slum dengan pencai speak baik ba kicing ma cungi lagi cacing riam bat kecing ketak cuki habide ber kecing penduk caja ki dokha te krem slum hagane krem slum baro ki dokha ki bahe bat ki barit ru kingat lu dakane kecing riam bat ki bre ki pro ki bo ki cin bam hang tu bat ki dokha ki wan hang tu bat hang ta kitsa ngat ha kecing riam bat kumta kat ba ki baro ki dokha budan hang tu kathuai apalabo ya kita cacing riam ya kita slum kingat hang tabat kisadu cai bat habede pat bat kene ke kro hagene ke kro nomor ba kawa umsong kam dei than kawa ka ba bun ki krem Henry kalong kawa ka ba ka sibolong thuai bi kunto tada utang sibo igene kro bar khoj ki dokha kile rung ruk situ na do ki barit hadu ki bahe nomor ba kene ke por talang ki wat cekere takadaw baro kidok hakat ki badan hak tu kathuai kili ri lu cerita sak kro tin mar kata kalong kecing mak bakraw bat ladangi ailat je kum kini ki cacing riam kum kro wat tangi citha wa im ha umro inam la syu bandan nomor ba kila kibre kila penyaplut lembang tu ka cing riam kro nata se tu ya oke ta batai nampi batai pi waker ta ta habede ka waker mo kumala pencai sekretari kane ko waker ki kan mo yak to ka ki kan ba sesilang pai baki punoi ka to ka caka ka baki tumo de haden baki dokha ki lawan man syong ka to ka jingka jengki bisa khang na yak te ka ka baki ki poi ka to ka caka ka baki ker te den bagi ladap kang itu ka ka bagi poi bisa
ndak pro bat ki dok kha ki sa ngarlo thak to karo kane ro kadai gawai ke ba ta bhai ya ki dok dok wa habide bat ka ki pendak pesa ya kane ka dok kha Hadin bing lalap yang ni ki kini cingriam. Kalian cunging lah sim ya rai ba ban penduk no kini ki cingriam ki bang lalap kini ka wamsong. Nama la dang kum tu ki breu ka sa sim kebu. Ba dan bok bang iklam lap ki breu. Ba la dang lap ki breu. Ni ha ban sim ki ban sim action ki. Amar kecing la persya cungki. Ba adin nang ni sekmat ru kalian cungi in nang yai budin habis dia kakam. Bat ya kini kinang la persya na kalian cungi kum kaseng iha benang yai wat ki. Bat la dang lap ki in IT ki sakabor sak ai. Namar ba hadin baila pentip hadin baila ai ki program ba fer pentip saki ndre maki kim sunyau. Dan marta la dang lap sa sisen ya kini kinang la persya mangi kum kaseng hagi kinya trilang rangkat ba kisna mo fer in sim ya ka sencam ka kham tenge. Bat ya kini ki bladep le persya ro na kalian cungi in yai budin ban lap ki. Bat endang lap la dang tip ya ke kerteng cekasa cungki te na kalian cungi in komplain bat in ha yaki sakabor ki beri khmi ya kini ki cependek pesa ya kemarin perwat ban ai syaki polis ru kat basya ai te habide bat ka jing phom jing bat kane ka ya kane ka association kalang bagi perkat na ka benta ban pendak pensa kini ki dok kum dok wa na ka benta ki pateng ki kon ki se jungi nang ba kan long ka ba paho pahai ki liang mara na kalian cungi ya ku blai ya pi barokoj ki membar ki blai sim benta ka to kasngi ban le curip ya ko omsong bat kumcuru ya ki blai trelang rangkat bat kaseng mar lembag ci trelang cung pi ki paj baru mangi nang yo mse ban ai ku blai ru ya pi barokoj ki bapet ya kini ka video bat ai lembag ni video kan long kum ka awareness program na ta cung pi ki bapet bat kumcuru kum kacing pentip nam ta cung pi barokoj sai sendiang ban pengen mau ba bit bangin la pathar man penya pathar ya ki dok kha da wa ki badan hang the omsong